Good morning. So, grabe! Teka na, pilang book steps na karong adlaw. Teka na. 10, 11,027 steps. Dito ko. Gikan ko diri sa amo. Padong ko SM. Nagbaktas lang ko. It's like around mga 2 miles? 2 miles? Di ko sure. Kay, or kilometer or miles. Nara na. Basta kay 11,000. Grabe kakapoy. And then, ganan kay ko magbaktas. I'm a big walker. I look like a big walker. Gamay na lag-memory ang ako ang kaning camera. So, gamay ra ako ma-video rong adlaw. Usually, murag padung na ko burnout. So, akong content mura nagme. Pero promise kung mag-backgrade mo sa akong content, nindot siya. Ang uban mura ko raw. Kani kay murag gapaspasay na lang kay hapit na ako 4 minutes na lang akong kuwang mapuno na niya akong camera. So wait lang, magpiano sa ko. On my own, pretending he's beside me, all alone. Today gipost ko sa akong nanay sa Facebook. Awa ko. Ambot ganun iyan ang i-post ng naunga na. Pero niwang pa kay ko diri niya ga keyboard ko ga try na ko keyboard diri. Pero hangtod karon wa gyapon improvement akong pag keyboard bati gyapon kaayo. Without him, I feel his arms around me, and when I lose my way, I close my eyes, and he has found me. But that's it for today since wala akong memory and really ganahan ko mag-create something every day. And I know this seems like it's all just mushed up and what I thought, because it is. It is what I thought. It is boring. It is rushed. It is me about to be burnt out. Goodbye.